Come here. Ama. Jadi ada ho. Buka pintu nang ropungmu. Horong nang ropung. Wih. Yes. Yes. Ibege pinggol mudo nengel buka pintu. Holo mah. Yes. 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 Si Doli pergojekon. Opung neng ro. Olo, buka pintu ngaropungmu. Olo mah, opung datang, opung. Apa opukon, nama apa opukon? Cirong galon. Oh lepung, siapa lepung? Lepung, laturak coba. Bete wakak koper mode masuk itu jebicor. Selamat datang Nino. Burku. Masuk Nino. Halo. Angkat kopernya pungi batu kamar dah. Halo Ino siap. Bohaman wak kamar muna dua. Dengar Dino. Dengar pung. Bagus. Alay menang merga bersolo tentang pengalaman Nino moda. Dengar Dino sudah dengar. Buanimu dengar. Hudok batu holo, unak tututui pengalaman Nino moto pung dah. Marga sudah teh may opung. Pasti ngomay opung. Marga itu kerejona. Marga tiga tirongan na bawa pung tiap malam. Malam mo si tapu bolon, sogok na marga silain. Arong mo marga baribing, silalahi. Gabi may laro pung di hutaw na laninongon.